lau Afioga Faumuina o le tulaga lea i le tatou Maketi o le ua ia i foi fofoaga le tatou tagaluega me se foi le malo e te fausia Maketi Savalalo pe faamanuia le tulaga. Ia e sa le leila sa fai fontaga le asolua le salasi i le sfultasi i le taeao o le asa foi lea o tapuni ai ia tauofoga ia mo le design mo le concept design o le ata o le fali e le iola i le taimi e fai e isi tauofoga e te peo le mea detail ai design ia ma le fauina o le fali ar te mina nei ia ngā concept design sina le ngā mai lewa iei company e whae o umana na mai a latou tauofoga o le AG Architects o le Kramer Consultancy Services o le Origin Engineering and Sucon Consulting ia ma le Vest Architect and Associates latou langa to whae ia ua a mai a latou tauofoga foi i le concept design le o le filima keki o le ala ua sauni le komiti faapito ai le subcommittee a le komiti le sa tofia le kabineta e titilo la i le fauina o le Maketi fona le lau titilo i e design i company nei tofa na mai le se li poti ave kabineta po ai le company lau te silafia o le lei matarfia ngai mo concept design ne o ina lo lafta mo lo la yo detail design o le concept design sia ia ma fa roto ia la ia ma nga i le fauina o le fali i le tulaga faapena ia masalo i le si process e toi fai ia ai o le afua lava la i lungo company ne fa le won fai on tau fo mai ia i le tulaga faapena ia e le titiro foi la le tangota por tangofie a titiro le lei o le ata ia ma le ata foi o te roi tarfia ngai ma le tatou waterfront nei i Savalalo ia peo le tulaga lea le ua iai le uafuaga i le sa O le ala te fausia i nofoaga le sai e le Maketi tuai au ia o le agaga na o le faigamalo le ua iai le taimi nei ina ia toe mai le tatou filima keke toe fau i Savalalo le mea le sai muamua le sa amata mai a Maketi a sola ua e o ma le faigamalo nei o laila a veisoga i tua atu o le tate piori ia ai i le agaga o le faigamalo e le talafeagai matua o le mea ave i le tatou Maketi le ua faaleleia le tatou waterfront i le tulaga le polokiki le gafai ai so me falaga lau toe titilo i sesi falelelei ma manai atu ina ia mafai ona fau i mo le Maketi e aogā mo tagata uma o le aogā ia e aogā mo le aufai pisinisi o le filima keki lea ia mo aufai pisinisi e le faataua ai ni mea mata ma tulaga faapena ai ai tau mafa ma tulaga faapena a le mea mata ia lo i le katou Maketi lei oifuga lei a o ila ia o mo faloloa ia ma filima keki latou faagai faia lakou poloka ma tulaga faapena ia i se ai ai ngai sili atu lo le mea lenei ai upgraded version o le flea market also presentable vane e o mai tourism fake kilo e mama ma tulaga faapena ia o le agaga na le kakou Maketi le nai o le taumau atu le waterfront lea tatou le talafeagai ma le faiga o le tatou Maketi o le taʻua le upgrade lea o le seisi tulaga ese mai i le tulaga lenei ai saunoina lau Afioga o le include ai le tulaga foi le maua so se mea faleʻaiga mea ai Samoa pe ona e taʻua turisi e pei o le plan a le faigamalo utuanaʻi le sai ai ia o le fuafuaga lei ai ia sili atu lo le mea lenei ai muamua mautio mai o iai le plan na tu e faitua i o e peia o tamaʻi poloka vaga e kai pe o kakou poloka masani e sai ai masalo e titiloge gautai o le Maketi le funga lei ma le tamaʻi mea le sa fau o le salasi ko i gā poloka stan na sai ai ia ele o le agaga na le manao ai ia le matagaluega ia me se foʻi aunei ma kapeneta ina ia titilo lelei se mea mamā se mea mafai ona tapuni pe a uma le aso ia loka ia e alu fale tu se tae la ta tia le atu au le ngata ina ia o le safety
mantua fo le mele sai mo mo le sa fata mai ele malai le sai le afi ile o to mana o mia la tulanga na ina ia tasi al supply o le kesi le faunga ele mana o mia le tofu ar tangata ia langa poloka malanga ia kesi ole one kasi supply ela tuai uma kesi ia ina ia mafai ona for safety ai fale tu en faianga shutdown no ina melele sa wori kesi ia etele ia isi me upgrade janga ia le ngata fuinga o nisi falo loe mafai na tu ia tonu na ia be centralize anga ia tato waterfront ina ia lelei tapinanga o metau mafa ia lelei set up o fainga o faatauina o metau lima matulanga fapena ia me se foi nisi au nganga o lo ia ton ia te tonu tau fuina ia ma company telefoni matulanga fapena ia man nai fartupe ia tonu na ina ia pese one shop e maua uma ia tulanga le ia ele ngata foi le your past stop i talatu atu ia temine o lo fa mo moira o tusiata e mai ni ata le ia mti tiro la ia le kapineta pole ase tulanga ia foi la sele ele o mautino tele sele ni sai sele ni na ia le tevi o tonai pe los fulu lusu tolu miliona so ole sele ni na le o mon fatati mo le tulanga le ia fa pe to so ani mai lava ia fenga malo ngi usila ia e nga fo pe on sila fia o lo tau fai tuli na ia o atu le ia me le aso tolu se fu e ato ai le tau sanga ato ale e fo e fa mana to ai e tato se singa fo ma tu langa va pena ia o i tonu ole time frame le ia fa ngoi lo pe se ngoi fa ngale le fa ngoi le ngos fu tau sanga pe fa ngoi la va i se tu langa po la va i sanga tu pe mai e pule ai le ngoi e pe ma le onos fo io ma fo fonga na o le miti le wa matan fau le miti ya so tonu ai tonu o tau langa i tauofoga o ini company mai fafo tauofo mai e le falia e fauringa mai e company mai fafolo o ngā lurue whaatasi ma company e tonu nei le rai la vea i le whalea o isi foi company wa le vana i nei ia o le latou wālea e ia lako consulting services whanga le e o mai marwainga le fafo ia ele yo e sai di ninga o le meta ua le te minera ua komiti le la i loa po fere me pito si ni tar whenga i male fa matua ta fisili o ese fo fonga foi le la Afioga me se foi tato mtanga menga mal malo e mafai ona toi foi tulang foi le e tala ia pizza o fatitilo tato atunuu o apele na ma o tala la fatino tulanga le i tauofoga le sa fatino e la solua i salasi sa aua ia te fo isu i o company nei ina ia titilo te mile talai umai ia pets nei ia ma Faalalau ia ma tusinunga le lau papa so o tulanga na le sa iai ia la tau fai e alua ia tulanga na ia ngā fo e levo ngā transparent ma iloa e company e na apply mai ia ele o yengi nga yo inga fangan ia tulanga le lau ia le la review komiti le o ia ina ia mafai ia ona fatino la le si second face ole nganwe sei si me ofisa no ila o Afioga o le Faumuina le ta interview ele ai bawar me fatalo fat foi ia original ne ia so bor maftanga nga olunga TV masango ki kilo yo radio Samoa ia sa o fa Afioga foi na liste mili ina ia ai marola va nga lue ia ni tu nga fa pena mo se va no e fa ftai le wo Afioga le wo mo ta no ia fa tai te ia fa tai foi no radio Samoa man ia la ia tai